Bisto valoriser minoko mboka na biso, tozo saboter français na anglais te, mais baza la sima. Bakoya na mai. Biso na bu moi wenu ba mama. Moi papa. Mama moi we ba. Moi papa. Est-ce que utwakula chiluba ni uju essayer? Ninga kule chiluba. Akula koko bikola baba kumva. Ninga kule chiluba. Ah okay, mama wewe utwakula chiluba ni wewe ujua kula mwakulukai. Ninga kula chiluba chetu cha kwetu. Chiluba chako tu hambele mugazaji. Jonsu kwetu tetu si mwakulu wetu mbimpo njiswa nao. Ah okay. Jini janya Antoinette Biagisanga. Mama Antoinette Biagisanga twasa Jani mama Ndomba Emily. Mama Ndomba Emily. Twasa kijilu. Tujimo Blackit Epival. Okay, mujitunga kai tujimu Gabo wanyi tujimu Afrique du Sud Cape Town. Okay. Be tujimu sama avion mabe mkote wa Sande Park. Okay, mujitunga kai tujimu Burkina Faso wanyi tujimu Chad. Mu Afrique du Sud Cape Town. Okay. Mune mubigenda jufika njiba kampandu endu sambira mwinjira nyinga fika kwa nyanyi chamba akafika shinyishiki jila mwinjiri mujitunga twela bantu bajibenda nyi twela chana na bingwa mababenda basheba ya bantu chana nyi bantu bina munemu nzubu ya bantu mwantetu jibenza mpika ya bantu babena munemu kabai batwante nyi mushinga kunzu bubenze muji mutwenze nyi tutwenzela bantu mentwe twenzela bantu to bana ba development twenda twalukila chanyi manyima papa bintu biji mwamba bintu bilelela bwalo bwa kunego katwene twende mama gatu twenda kwetu to kunego nunkuwe mupatuka twani chilevjera mutweto bajine balu mupatuka mupinga na bishingana wela nsambi twasigila kunego na mwangu patuka ni jelana jameshi chintu cha kumpala na shino na bako kangana mupetlekela muluma patuka nangoto bishinga ne paone paye kupatuka ulomba nsambi wa ye mupinga na wela nsambi twasigila bwalo bwa kunego malo ajense kama pita kono bana betu tetu baji mwinjire nyi bajibela menji bwa kwalukila nyuji nyi biembieba nyijunyi binga nyibieba wamba nyitonyanga nganyeko ngakeba vimwa bwa chana na to sombai kwetu akungwimpa tulombela jitunga jetu nzambi bwanyi jilongoloke yetu twikale yetu bumutu jimutu ngungu jitunga jitutwela menji ntokwa bakampanda jivimpa jifikenda bumudi kwetu akutubwanyi tetu bonsibina bajikuneku twalukila nkwina tula tusomba twenda yetu aleza mujibo bena kuneku benda bwaleza bo babenda leza mentetu ka twenda aleza tu mema nyi mwana shibe mugade ne bana betu babani babake bakulu kuneku chena mwa kuitabushi to bwalo bwana chikwetu akuwa mulonga university mufika hapo to amno jubwele mo bon sentete apuka pene chintu chansongo na shebana batu tutulela kuneku bo balo mujubwe mu bo balonga bashikishi bi problem bo peta mujumu ujibana bene mujitunge bapeta bwalo bajana babanta mal bo ba étranger to bijibi kala problem bijiluta to lo bon kuchintu kengesha kuneku nchochachi tutulomba bwanyi kwetu ko kumwene ka byimpi mane boss wetu ntupinga ntu yukusomba kwetu bwalo bwa kwetu kujukwimpa kwa kana bikola byakashije kwetu na shiba kwambanza la kwetu batata ba mama bandeko wa bolingo boye malamu na mayangani na Politique TV nazali wabino Patrick Chimanga tata mayangani lokola momesanu tozali kokende pembeni ya bakongomani to bakongole nyonso spécialement ya Afrique du Sud nto ba yebino boko benga ba diaspora pona kokutana na bango mpe pona kosolola na bango po bapesa ya bango makanisi sur réalité ya vie ya bakongole na kati Afrique du Sud na yango nga na kena lombangu pona kokutana na bakongole mpe pona kosola na bango bino na ngai tokutana na kati à suivre allez ciao batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino pe boye lisusu na mayangani na Politique TV ndenge bozomona nga tozali toujours na même temps ya kokende kokutana na bakongole nyonso ya diaspora ya Afrique du Sud précisément awa na ebite tozali wapi bomoni nga na vandi katikati ya ba mama mibale
bawebisa biso bisika nini tozali na tokomeka kosolola na bango. Mais lokola boyebi mayangani na politique ezali émission ya caractère national. Ezali bisika biye tozali ko valoriser minokwa ya mboka na biso. Tozali koloba na Lingala, tozali koloba na Chiluba, tozali koloba na Swahili, pe tozali koloba na Kikongo. Na yango lelo tozali koloba spécialement Chiluba. Chiluba yo zalaka boyo tata mayanga neska yebi koloba Chiluba. Bongana koloba ngo soki omoni na ebite o commenter na se. Bata tu ba mamu ni bana betu ba jinanga. Kulo kuimpa mu emission wetu mayangani na politique. Lelu tuji mwabe munu jinu mona njimwaba uji ba mama benza mujimu munka chumwa salon de coiffure. Mwaba kai uji ba enza mujimu mwakumona mushindu kai mwakwambulisha bana kujambulisha bobunka yabu mujitunga ede de Afrique du Sud. Mais nyalu bilu ni kuikile nabu moyo wenu ba mama. Moi papa. Mama moyo weba. Moi papa. Est-ce que utwakula Chiluba ni uju essayer? Ngakule Chiluba. Akula koko bikola baba kumva. Ngakule Chiluba. Okay, mama wewe utwakula Chiluba ni wewe ujwakula mwakulu gani? Ngakula Chiluba chetu cha kwetu. Chiluba chako tu hambele mugazaji. Jonsu kwetu tetu si mwakulu wetu mbimpo njiswa nao. Okay, to asakijila wabunyi tubanga ni wewa epui twalukila kwa anji twambile jina je banganyi bwa tetu ni bakutangile bakumanya jina je banganyi. Mema janyi mama Ndomba Emily. Mama Ndomba Emily. To asakijila wabunyi kumpala kwa Beyonce bwa kutosha ku chance wa kwa kula kumpala kwa kamera. Mama jina je banganyi bakulonda ni to tumanya hetu. Jini janya Antoinette Biagisanga. Mama Antoinette Biagisanga to asakijilo abunyi bwa kutosha ko opportunité bwa kwa kulene tu ni bajiba tutangile. Anji ngambile ha tuji mwabaka ye tuji hen. Yemu tuji mu Black It Epival. Sunday Park. Mo peshi ya ku expliquer. Okay, mujitunga kai tuji mugabo wanyi tuji mu Afrique du Sud Cape Town. Okay, tuji mu Afrique du Sud Cape Town. Mama anji ngambile kabjuwe tuji mwabaka imwabe ubwa bajiba tutangila ni twetu tumanye tuji mwabaka. Mwabe tuji mu Sam Avion mwabe mkote wa Sunday Park. Okay, mujitunga kai tuji mu Burkina Faso wanyi tuji mu Chad. Mu Afrique du Sud mu Cape Town. Okay, tuji mu Cape Town. Bishi tuji kundegeli wachi mu bishi jimu chai chibishi. Bon mema njimufika munemu kachikachi mwachi jimu mundu minai. Kaji kachanga Afrika munemu. Chena mwana numpu. Ditunga jina mfason jijende bimpato. Kadi njenda bimpato fason jukwetu chakumpala twenda leze to. Ditunga nya bantu twenda jiji China. Chakum chibiji bantu mwenye atu twende nyiji China kwenda bwa kwenda mushindu tu twende kwetu akunyi wewe ni telefone weba mwinjile wenduji sonende tonji ni telefone wa eshu wenda ni to na shajiba kampanda memu juko mutisalu nto jiba kampanda nyingenda leza nyingafika kwetu nyingafika kwanyi to munemu bikenda ju fika njiba kampanda wendu sambila mwinjile nyingafika kwanya nchamba akafika shinyishiki jila mwinjile ujitunga twela bantu bajibenda ni twela chana na bingo mababenda basheba ya bantu chana ni bantu bina munemu nzubu ya bantu mwantetu jibenza mpika ya bantu bena munemu kabai batu antanyi mushinga kunzu bubenze muji mutwenze ni tutwenzela bantu mentwe twenzela bantu to bana ba developer mentwenda twalukila chanyi manyi kichanyi chinji mumwana kachanga Afrika munema chemwa kumwana jitunga jiji nsangisha mema tu. Nyinyi ngambila bana betu tetu baji mwinjire ni bajibela menji bwa kwalukila nyuji ni biembieba nyiju ni binga ni bieba wamba ni tonyanga nganyeko ngakeba vimwa abo achana na to sombayi kwetu akungwimpa tulombela jitunga jetu nzambi bwanyi jilongoloke yetu twikale yetu bumutu jimutu ngungu jitunga jitutwela menji ntokwa bakampanda ujivimwe pa jifikenda bumudi kwetu akutubwanyi tetu bonsibina bajikuneku twalukila nkwina tula tusomba twenda yetu aleza mujibo benda kuneku benda bwaleza bo babenda leza mentetu ka twenda leza tu bata tubama moni bana betu bajinanga
mushuma wanyi chena manyuma kwamba mushinduka ito no vune nunka eno bintu kai bidi mama wamba e bin realite wa mu Afrique du Sud e chiki ki verite wa mu Afrique du Sud kadi chena mwa ku monopoliser meito memanjika monakamba mujumu wanyi mwakumona kwamba epui kwebeja bantu nkonku batwambile bimpani bipi nuvu bintu kai biambi mama twanjitu ya kukujabaka jani ngebeja kabiji mama angambila hende uvu bintu biambi eske wewe di d'accord nenda nyu contre nenda mwamba bia mafianyi mwamba bantu babushu bisha mu Afrique du Sud papa bintu biji mwamba bintu bilelela mwamba bintu bilelela bwalo bwa kuneko katwende mama katu twenda kwetu to kuneko nunku we mupatuka twani chilevjera mutweto bajine balo mupatuka mupinga na bishingana wela nsambi to asigila kuneko na mwangu patuka ni jelana jameshi chintu cha kumpala na shino na bako kangana mupetlekela muluma patuka nangoto bishinga ne paone paye kupatuka ulomba nsambi wa ye mupinga na wela nsambi to asigila bwalo bwa kuneko malo ajense kama pita kunyo twamene kuneko mema nyimo na shibe mugade ne bana betu babani babake bakulu kuneko chena mwa kuitabushi tubwalo bwana nshikwetu akuwa mulonga mulonga university mufika hapa twamene jubwele mu bon sentege apuka pene chintu chansongo na shibana batu chutulela kuneko bo balo mujubwe mu bo balonga bashikishi bi problem bo peta mujumu ujibana bena mujutunge bapeta bwalo bajana babanta mal bo ba étranger to bijibi kala problem bijiluta tulo bon kuchinti tukengesha kuneko nchochachi tutulomba bwanyi kwetu ko kumwene ka byimpi nyimane boss wetu ntupinga ntu yukusomba kwetu bwalo bwa kwetu kujukwimpa kwakana bikola byakashije kwetu na shiba kwambanza la kwetu twamene ngini susi wa kwetu vraiment wambi bwa chabulelela kwetu na shiba kwambanza la kwetu kwa benda nkulu kwa muchi hatu mu Afrique du Sud une réalité wa ba congolais ba mu Afrique du Sud majorité munu watangi mu ma émission soit tout twenza ma interview soit tout twenza ba congolais ba jiba kula même langage ba jiba kula bwambani kabena mwa ku conseiller bana babu ba ji munjilani ba ji mu Congo ba lo mu Afrique du Sud to contenu munu vi mama wambani insécurité ujuko kwa bunyi ba jiba shebe yangana nunku kaji neno dibamanya bwani mushindu ka tubako ngule ba raisonner mu Congo ngebesha ba mama banganda muna ba munga yapo kaji mama wojuamba ni wale réalité wa pinjeu en même temps udumanya situation wajitunga jetu mu Congo particulièrement kwetu kukasai bantu bajihambelo abamba ja des fois batumina ko kubantu bajikukasai kuna shika $10 ka $20 bwani bajambulushi pinje bobu kukasanyi ku Congo bajiba mona bantu bajihambelo mu Afrique du Sud anyimi abami kwa bele mejini bajukujulu adibela shimejino ku Nzambi banjelu bajibenda kanane bibute bya makuta benda baisha bantu pinje ajo bambila ni kuneko kujinungu kabalwao pinje eske boni bakuita bilani bajimo kwa mnika je ujutu ambile nangu mbishie kena walukila ya musombani mwaba ujuba ambile bishi nyimba ambila somba basomba kwetu bwalu memu mumita ye chenda bwa kwambanyi kwe bajibele menji ni kunto akubwanyi kujima kutaloko egwe kubantu bajibakenga bikoli kancha mwanji kumwana muntu wawenze ndana mujimu munemu nitongela menji ntumina bana betu nani makuta kukongoto bwacha nyacha kumpa tujibani bikala mpika kwetu akujinzu bumishinga mimpa kujibintu bikala mishinga mihehe kajuku ne kumema chemwa na bwadu na shabwansong na kakwenda bwadu bwansong na shabumoto matu konso anjindala nsamisha mutu nchimvundwila memwe na kuneku nchinyi mvunsomba kwetu amvungenze mijimu yanime yenze mwana kunasho wenze kabwa kantu kakesame kaya kumpala kajuku ne kunchemwa na chintu chimwa chena chikumbana to basomba balombela jitunga ngamba lombela jitunga jetu Nzambi batetu bonse twalukila yanu kuntu akujiya kumpala tukala twenda ko kwetu aleze twenza mijimu yijibu bobo ba raisonnable nto kumputu ngwimpa bietu bio bifika ko kwetu tetu bonse aba lukuka chitulisha kuneko mema ngamba bwani mema ngamba indukuka
Mbimpa kwa lukila kwetu bwa kwenze bishukutoka kwa tetu jitunga jetu nyibianza. Tosa kijilwa bunyi mama ni tosa kijile nenu baji batutangila baji batulonda partout ba mama ba papa ba nsonga ni bana batekita njingela meji ni nujinu voa conseil anyi mubelu ujiba nuesha yeu eo mubelu uji uleja realite wa Afrique du Sud bwa ba Congolais nwenu baji ni mitu mikola baji bamba ni to tukengele tuye tumona mbwalu bwenu kimema ujua kula to mba Congolais baji bakula verite kaji twani tumva kabiju kwa mama eske muji mama wambemu momwanyi wewe uji d'accord nenda nyi bwa bana betu baji beyamba ni kaji boba di batuambile ni katuluto me bomba somba nukunto ako bobo mbatu batutumina ma $20 ni $50 pinja di bamba ni katuluto boba soko alukila ni tu vivre bishi wewe bambile bishi membo anyima nyimba mbile kwa nyimba basomba kaba jitachishine lunga nyito basomba walbo jitunga jitujeje cha chintu cha kumpala bajibele menji bane paje bantu mu Afrique du Sud bajibene makuta baje movie mwimpa mekabena banye baje kukongo ko baje movie mwimpa mu musango fitina baje mu Afrique du Sud mbala mu Afrique du Sud bijene wense bun sente julala pambele ba kufota makuta me ku Kongo we mwene Kongo mulo mwene Afrique du Sud makuta mwamene chene na bobo bwa bena bitaba baba ne ujine makuta me bwanyi mema basomba bonso baje bake bakulu babwalo baje kuneko baje le menja bubu kufingana pinyeno no jukwa kana junuke baneno lweko nonko yo mbibi jinga tu nusomba kwetu ngimtutulo manzambi kwetu kwa kana kwetu kwa na nukushita ne kuneko nonko yo kuchinyi musukule jancho chachi bwe balisusu ete mayanga ni na Politique TV ezali maison à média ya caractère national c'est-à-dire tozali apo na kuvaloriser minoko mboka na biso lokola Lingala Chiluba Kikongo Swahili bayebi koloba Chiluba te bakoki koloba Lingala bayebi koloba Lingala te bakoki koloba Kikongo nalingi koloba boy tokobanda kotandre micro na ba Congolais nyonso soki bomoni bazoloba Chiluba bo comprendre soki bomoni bazoloba Kikongo bo comprendre soki bomoni bazoloba Swahili bo comprendre soki bomoni bazoloba Lingala bo comprendre ezali maison à média ya caractère national toye apo na ko valoriser minoko mboka na biso français anglais oui tokoya nasima mais mingi minoko mboka na biso mpamba te soki oyebi bisika outi te okoyeba bisika ozali te okoyeba pe bisika okende te mais soko oyebi bisika outi okoyeba bisika ozali okoyeba pe bisika okende to valoriser minoko mboka na biso tozo saboter français na anglais te mais bazala sima bakoya na mai biso liboso merci mingi